Ceket alanın. Buna çeyiz, borç ile, cürokları şu çaylar değil, tabi etapmenen içi oteli. Ağrı cüge sayın, çaslığa acatçılığında, cüroğum. Çaslığa acatçılığı, Aykut birinci etap, ikinci etap kulu içi oturup, cürokları yaşlı olduğunda, çaslığa başlığa acatlar aldığım Aykut deyip, ece stent koydaram deyip kaldı. Ama benim özüm iş yeri tutarıştı içkendeyim, aytkanға negen var, deyip kaldı cüroğu. Жақсы олардың үйленіп барса менен 400 мың ақша деп тұр да, 400 мың ақша жүректің майын тексергенде 18 мың ақша деп айтты. Ана неже ошо чындап таасири бар болобу дегенде мен сен бул чайлар бейтабынан ичип жүрөктөн жакшы болду. Бир жыл ичип отур деген сразу иштейин деген жолу бир жыл ичип өзүм жакшы болгондон кийин анан баягы элим айттым кандай 400 мың акча болуп эле ошо продукцияны ичип деп эле анан сизге берген кагаздарым деле кереги жок. Мынаны иче берсин деп солтур жеке тамамын. Анын өзүм буга чейин борч эле жүрөктөр şu çaylar değil, tabi etapmenen içi oteli. Ağrı cüge sayın, çaslığa acatçılığında, cüroğum. Çaslığa acatçılığı, Aykut birinci etap, ikinci etap kulu içi oturup, cürokları yaşlı olduğunda, çaslığa başlığa acatlar aldığım Aykut deyip, ece stent koydaram deyip kaldı. Ama benim özüm iş yeri tutarıştı içkendeyim, aytkanға negen var, deyip kaldı cüroğu. Жақсы олардың үйленіп барса менен 400 мың акча деп тұр да, 400 мың акча жүрөктүн майын текшергенде 18 мың акча деп айтты. Ана неже ошо чындап таасири бар болобу дегенде мен сен бул чайлар бейтабынан ичип жүрөктөн жакшы болду. Бир жыл ичип отур деген сразу иштейин деген жолу бир жыл ичип өзүм жакшы болгондон кийин анан баягы элим айттым кандай 400 мың акча болуп эле ошо продукцияны ичип деп эле анан сизге берген кагаздарым деле кереги жок. Мынаны иче берсин деп